pamuntulan na kita, Pipoy. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dari mga kakasih hatiranan, alhamdulillah, jadi nisab kita niyo dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu sa halka-halka, amo na in waktu pagbisarahan doon na ini, in kakupuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin tungod paparkala, ika hugot sin pamaupog hasara sin Tuhan na Rabbul Alamin, at supaya in amal ibadat na to, jumato pa sarayaw-rayaw, ini daratungan niya, amunain matuktudjuroon haamuin kakahinang iupihan sin umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para aksin Allah Ta'ala menempamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala kumakitan yung pengajian daing hahambuk ayat Suratul Anfal ayat 2 firman sin Allah subhanahu wa ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Kita doon ha ayat ini insifat sarayaw-rayaw iban mattan sifat simbar iman pa Allah subhanahu wa ta'ala bunal-bunal tuod laung niya in bariman mattan pa Allah subhanahu wa ta'ala amunin mga sila apabila sila mapatumtum masabot in Allah subhanahu wa ta'ala manatat in bigi jantung nila apabila masabot kanila in mga katanda-tandaan sin Allah subhanahu wa ta'ala dugang mangdugang in pag-iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta doon hayan wayroon na amoy in bugsuan nila sin ginhawabaran nila dunya akhirat buat malaingkan pagtawakkal nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ini inmatan bariman bang sila nakalukat doon ha ayat ini. Biyayta doon ha hindi san hambuo kakasri ha pag-agama ingan niya hi Ali ibn Abi Talha
An Ibn Abbas, qawluhu innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Baita doon ni Ibn Abbas, law niya, qal, al-munafiquna la yadkhulu qulubahum syai'un min dzikrillah inda ada'i faridati atau inda ada'i faraidi wala yu'minu bi syai'in min ayatillah wala yatawakkalun wala yusalluna idha ghabu wala yu'adduna zakata amwalihim. فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين ثم وصف المؤمنون. Doon ay nibiyeta si Ibn Abbas in sifat si munafik muna in mga silang munafik wayroon sumud palon sin bigi jantong nila daing haamin sa sabutan pa Allah subhanahu wa ta'ala, doon hawakto in sila tumunaysin, yagdaakan sin Allah ta'ala. Maana niya, bang sila magsambahayang, wala doon in pangannal nila patuhan Rabbul Alamin. In sa kaula-ula, nagbungat sadya in simud nila, iban naghiwalin dila nila buat malengkan wala simud palam si bigi jantong nila. Iban in mga silalaw niya, way sila nagparat saya. Ang sulag uno-uno ring ha mga katanda-tandaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban in sila di magtatawakkal patuhan Rabbul Alamin. Maita sa bablong niya, bang sila nakabutas, nakaukat dahil kamatauran si manusia, di da sila magsambahayang. Iban di da sila magtutok, balsing jakat. Damit yan, doon hay ni, biyaitaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, in mga sila inilaw niya bukon sila bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos biyaitaan kita sin kahalan sin mga munafik doon han ang pa biyayta kato in sipat sin mga sila bariman amunin ayat siyabot na tuhayin doon niyo. Innamal mu'minun alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Unal-unal to di mga sila matan bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala apabila mapatumtum sila, hati niya masabot doon kanila, in Allah subhanahu wa ta'ala, manginog-kinog ini bigi jantong nila. Dahil hasabab ito, mag-us-us sila, tumunay sin, piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila, bang kumugdan hawak to yaon, in waktu amuin labi-labi na tuod, waktu piyag, tuhunan sin ipon, iban sin tag-ipon, amin magbaak doon hawak tuyon, biya na sinibadat sa bahayang. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadathum imana. Apabila law niya, ini masabot kanila, in katanda-tandaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, na duwang mangdugang, in ini pag-iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maanaron haon dugang mangdugang, magsusung in pagsabunnal nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Doon hayan, hibugso nila na in, udyot pamaranan nila, pagtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala, hati niya, wayroon puhungon nila rugaing. Iban wayroon pagtaatan nila rugaing pagtag-ipunan muna na, iban wayroon hiuhuat-huat nila rugaing buat malaing kanin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin puspos na in pangandul nila patuhan Rabbul Alamin, in
sila bugto halawm sin kira-kira nila. Wayroon jumato kanila, uno-uno pakaradyaan hikamula, hatat kala, biyusog nila na ingkatan, pakaradyaan nila pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ang wagtuin, ini pangikat si mga sila bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na doon ini, biyay takato si mga sila mananapsir, pagmaana nila sin, wajilat qulubuhum, farrakat, aw faji'at, aw khafat. Sibu datu in kamaksuran niya katan, amuin, biya na sinakita manginog-kinog imbigi jantung nila, iban doon haon biya kublaan in bigi jantung nila, sarta datungan sila sin kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan in biya mga baita katutanim. Amo na ini impagyanon law niya sifat simbar iman matan sifat amuin yaon doon kanila tutog. Wayroon law ta makasasaw doon haantara sin jantong nila iwan sin ini parsugpatan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi idha dhukira Allah jalla qalbu. Amun bang law niya ma sabot kanila in Allah subhanahu wa ta'ala atawa katumtuman nila in Allah subhanahu wa ta'ala doon haon manginug-kinugin ini bigi jantong nila sin kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab yan mag-us-us sila himinang simpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin tinggalan nila sa roon doon inuuno pakaradyaan hikamula sinamal ibadat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya simbiyeta alam sing Quran law niya, walladina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullah fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yasirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yan ha surat Ali Imran ayat hanggatos tagkatluan taglima. Amin mga silamatan beriman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aun waktu makahinang sila pardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. At awanaan niya nila yung ginawabaran nila. Doon han makatumtum sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa roon doon mga yung kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di sila lumawag waktu rugain. Di sila lumagmian lang niya subay na dumini. At awa subay na ini maabot ini puasa. At awa maabot haylaya. Inyat to katantanway, sa roon doon magtuy-tuy sila mga yung kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena natanto nila, doon hakin hawabaran nila. In waktu bukon sila yung nag-uulin. Bukon sila in nagbabaya. Sabab kaingatan nila in nagbabaya singkatantan pakaradyaan Allahu subhanahu wa ta'ala. Na sabab yato mangayo sila sa roon doon kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagyaita doon wa may yaghfirud dunuba illallah. Sabab kaya hatihan nila wayron na makaampun sin pardusahan. Misan kau iampun singkatan piapan jarilaw man sing gumini bang kau riampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala wayra kapus paidahan niya. Bihato Allah ta'ala rain makaampun haipon niya iwan im mga sila amin wala timutog doon haamin himinang sin ini karurukalan sin Allah subhanahu wa ta'ala na lawi-lawi na inyaon bang nila kaya hahatihan pagus magmatukas sila amok pakaradyaan di maigain doon in bistahan sin amal mangi bang bukon tulus ikhlas in kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihad to yan to mga katawtay manguran. Haakamay Islam. Nasawab yan to bang sila yampun na sin Allah subhanahu wa ta'ala madawhat nila na isa
in sa rayaw-rayaw daing hatuhan na to Rabbul Alamin. Beta kato taniyo ha ayat ha suratun naziat ayat ini kapatan tag-isa, kapatan iban kapatan tag-isa, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Na law niya im mga sila amoy inya undun kanila in kabuga doon ha aming kapatot sin Allah subhanahu wa ta'ala, ubos doon ha yang pangan nila in nafsu nila. Yang pangan nila, di pahinangon. Doon ha aming karukalan sin Allah subhanahu wa ta'ala, na hunal-hunal tuon. In surga amoy in datunganan nila haadlaw ganakan. Amo yan mga katotay manghuran, haagama Islam. Damikian beta dunhan, Sufyan at-Thawri law niya sami'tu Suday yaqul fi qawlihi ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum qal huwa ar-rajul yuridu an yadhlima aw qala yahummu bima'siyatin fayuqalu lahu ittaqillah fayajalla qalbuh. Law niya doon haon ini Sufyan at Thawri, diungog ko lang niya Suday. At niya mananapsir sing Quran, alim dakula. Amin nagkaptangan lang niya doon haayat, bunal-bunal to din mga sila bariman, matan pa Allah subhanahu wa ta'ala, apabila sila mapatuntum na doonhan manginog-kinogin pangatayan nila sing kabuwa po Allah subhanahu wa ta'ala. Pagyanon lang niya doon ini, inali si Suday, huwar rajul, siya na usog, amiin song himinang sin kaanyayahan, at kawalaw niya, yaon nag-angan-angan siya sin hinang maksiyat, pag-uhos doon haon nasagda siya, betaan siya, ittaqillah, kabuka kau po Allah subhanahu wa ta'ala, doon haon magtuy-tuy manatakin, bigi jantung niya simbuka po Allah subhanahu wa ta'ala. Amuan im mga bariman, matan-matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian doon ini, biyaita, law niya, kalat Thawri, aydan, damikian, nagkaptangan dahil sa blong niya, Thawri, عن عبد الله بن عثمان ابن خشيم عن شهر ابن حوشب عن أم الدرداء في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم لو يرونها الوجل في القلب إخراج الشعب. Law niya in pagyanundunhan amin biya sa panton ini uno yung biya masunog inamin kanya makananam siya sing biya ini pasok biha doon na yan. At niya habuk yan tuloy nga mga alamat sin kabuka sin hambuk Muslim matan-matan pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Manjari doon law niya wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Na doon halaw niya bang masabot kaniya in mga katanda-tandaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kakawasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala karena siya in tagmilik sin katantan. Siya in tagbayak sin katantan pakaradyaan sin piyapanjari niya. Wayroon makapagbaya doon hayan na law niya dugang mangdugang in pag-iman sin ini mga sila amin matan nag-iiman pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta doon law niya wa ala rabbihim yatawakkalun. Wayroon na pagtawakkalan nila rugaing buat malaingkan in Allah subhanahu wa ta'ala.
Amo yan tulong ta mga palanggungan haagam Islam. Ini hinang dalil sin Imam Bukhari, iwan na sindugaing din nga mga kaimaman, in ayat ini, iwan doon hayan, kamatauran sin mga sila kaimaman. Nasabot doon hay ni, in Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, in bisara nilakatan nagaamo-amo na babatok mantupa amoyin biyayta sing kita yadto kaunahan na kaunayan to. In pagtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala lang niya maanaruna la yarjuna siwa. Wayroon pag huat-huatan nila atau paghulat-hulatan lang simbisara buat malainkan wayroon dugaing buat malainkan tunggal isa-isa sin Allah subhanahu wa ta'ala wala yaksuduna illa iya. Wayroon mamaksurun nila buat malainkan tunggal isa-isa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hasabab yato saruon doon sila mamuasi sin mga hinang angin kasatuan karugalan sin Allah subhanahu wa ta'ala atau piyagmangi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yato mga katautay manguran haagam Islam. Manjariling ha mga sifat nila ini. Sifat si mga bariman maktan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. In mga sila ini, amo na in mga tumutunay. Lang simbahasa sing kita, in sila ini sanitya. At isin sanitya ini, di sila kalipasan waktu. Makauna pa sila rin ha waktu magtupalugal piyag tukunan. Biya sin masjid. Amo hindi sila ini kapuklas din doon ha amin lokal yan. Biya na mga kanda ini murid sin Abu Hurairah. Sa'id Ibnul Musayyib. In siya ini wala siya laung ta ini naabsin laung simbahasa Anggalis halaum singkay mantahun kapag sambahayang jamaah. Halaum singkay mantahun wala siya naabsin misan ang waktu. Bihan yan. Yani kaya lukis haamin kissa niya bang tamabas sa inkissa niya ini lando makaajaib in ta'wi ni. Tanda niya runhan sambil sin anak sin Abu Hurairah piya asawa kaniya. Nahinang niya ugangan in Abu Hurairah. Amo na ini Ibnul Musayyib pagyan. Sarta dunhan in siya isabini miyaksud sin Abdul Malik ibni Marwan. In anak niya hipaasawa anak sin ini Sultan. Amo na hin pagtawag ni Al-Walid. Uwos diarahan siya maun biya mga dirihilan, biya mga laungsin bahasa ini, biya mga ini kahurmatan ha anak niya. Bukon biya mga pilatuong yan turing ha mga kapanya pansin babae, yaon na yung tamungon, yaon na yung biya mga hipag-ari-ari, yaon nakatan jukup-jukupan, wala niya tiyay ma-inyan tukatan, sarta di siya mabaya in anak niya maka ini makabanasin ini datuk bihat. Amin laung tayaon ini mabasa sa dyan 5 bang ini kumaon na bihan, sumungit na sing kakaon pasimon. Gamay yan, inhinang niya, liawag niya nabuk murid niya. Hawak to at to. Ubos in murid niya, to hawak to si paglawag niya, wala doon. Sa tiwiwan niya liawag, bihan, nakiraakan niya man lang niya may takaw, pangbiyak kato na lawa dahil haamoy in tumpukan. So, murid niya ito, kawa-kawa siya mag-dihil pangadji, yaw nadya. Dahil sa makawahawak to, wala doon. Nalaw niya
ini sa iklom niya, ini to magmaap na kumankaw, wala na ako nakabaid kay mo, sa bablong niya, na napulong niya ini hamok na nga mga kampong ko, nasa ako lang niya minuit matupahulabihan, nag-iba na ako nagayupot kaniya. At isin na po ini, nawapat, imiban siya nag-ayura, magtubihan. Nalong niya, bihan ha, ini, murid niya ini, nalong niya, mabaya ko mag-asawa. Nalong niya, ini, banghabaya, mabaya, sana, unulaw niya inbiya mga ipangungsod ko ini. Way, misan ako nakawaak ini, ayaw mabot long ta, ini to. 2 dirham, wala misan miyabot long niya ini, biya mga 5. Biya kato. Nalong niya, makanyari mo na ipag-asawa yan, ipangungsodin yan, hindi na yan. Naupunta, biya mga wala ni ranto na tayo marayaw, inkuhan, pag-uwos doon hayaon, hiyatod sin Ibnul Musayyib in anak niya madto pa amin murid niya yaon, at sa babiyat to India aksin malik yaon hiugalat, biha, uno na lang nin hibis saranamo, ha nagdaak kamo, may tawala siya tayo paubos, in hipaba na mo anak mo amunin purat tao yaon. Biha tuin biya mga kabtangan biya. Nalong niya bay tai in sultan, biha in anak ko kon biyak sa sinamuin wayrun hinang niya. Biya din nabahalong siya niya bang makasud palawman niya in amuin anak ko ini sin ini amun di na siya misan maghinang maghali-hali na sadya siya bihan amin mabasa sadya liman niya bang siya kumaon na unong nabahalong niya in ini pag-akaman niya makapakain na ba ada kala lumupad na migdeng kanya biha ipag-akaman niya karena in mga yan aun waktu magkapindain adat pala ngay sintao haparkala simbya mga kasanangan halaw mansin kumiini aso beto wala niya do dia panain anak niya ha ini anak lang tasin ini nagnanakura halaw sin kumiini nabiyat to mga kataw tayo manguran akong Islam naman jari doon haon biyata doon ini kato dahil mga sifat simbar iman alladina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. In sifat si mga bariman matan amin mga sila magtutunay sin ibadat sambahayang wayroon di at waktu tiap-tiap dumatong makauna pa sa laring waktu dumatong palukal pag-ibadatan patuhan na pulalamin sarta lang ni wa mimma razaqnahum yunfiqun. In sila bang uno na sadya hindi matungmaon kanila ring mga rijiki. Nikmat din Allah subhanahu wa ta'ala among hadya to imbiya mga hipag gasto-gasto nila di na sila mukong laong tadugain. Sarta din mga yaon sibo da mataod matiyo in matayma nila ring Allah subhanahu wa ta'ala gamayan law niya inyaon hika pamahagi nila pa bihan. Biya sin sifat sin mga sila kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin biyata lang niya yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Magpagkas doon haamuin ginhawabaran nila yung pagsandal. Simpagpatiag nila hatay manghud nila. Gam lang niya sabihin ako nakakaon kami sin ini adlaw yan. Na inyaon mga 2 adlaw na sila wala nakakaon. Ikadto nila kailo inamuin ini pag-uno nila. Amin yaon pagkatataw nila yan nakakapin. Sababin mga sila, inkiyahatihan nila simpagyanon konsum, amunin adlaw akhirat. Sabab di hadun nga ini, wayroon siya konsum. Impagyanon konsum, amunin adlaw akhirat. Di mo kapagtaw aning konsum. Di mo masiguro in konsum, mabot pa ka pa konsum. Kanabeta katusin, Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Ya kamu mga
beriman. Kabuga kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Simmatan kabuga. Irandungdungin niyo. Ingin hawabaran niyo. Sinpaunahon niyo. Amal madtu. Makaunarain ka niyo pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kau ya. Nakasud maripa amuin sifat sin mga sila ini. Amuin di sila mag-ug sin alta. Bang aun doon haon magkagunahan atas nila sumandal. Yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Misampay sila magkagunahan. Sinamin yan to, hipamahali nila magto. Biyasin jimatukan Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab. Tiap-tiap sila makausa hajaman nila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihanin sila tiap-tiap adlaw dunhan na kawayan nila yon mapuklas din kanilain amin na usahan nila sinadlaw yon. Sabab di nila masiguro bang mapirong na yung mata nila di na yon mabulat. Pagbulat may na. Nasabi ito bang man siguro si Mampay inamin alta piamin sinallahu ta'ala ron kanila. Nakambok waktu biha ini puasa doon haon-aon ini dagta hipaguno na pag bukaan nila. Nagtatagan sin waktu aon nakimoko silawang. Na pag kuko silawang nalaw niya tuadlaw na sa kami ni nagsandal. Bihan wayroon misan ini sumud palong sing tongkang nam. Nalaw sin Umar ibn al-Khattab bahagi anay niyan kato na yung tunga katuan na kanila yung tunga. Biya tunga. Na tunga da kuman niya, misan yung tunga yan, ito rin namamarahi kanila. Now, siya doon man, baya-baya, masuok na tuod, lang taakon, ini, wad da kuman, second da kuman in waktu, matuhihan, mabuting pagbuka, aun na isap kimuko. Bihad tura, nalaw si Umar ibn al-Khattab, gamit sabing kahapon, na kapag buka kita niyo, kantuan na inyan kanila. Ako nga inday nga mga biyay taalam sin Quran, atas nila magsandal ka na naman nilabaran nila, in pagpatiag nila hangaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ikanto nila paamuin, ini magkagunahan siya tuwan kaylo, in sila tu adlaw ng sandal, inikaw kahapon nakabuka kaw, hati niya, makusog-kusog pa isang sumandal in pamaranan. Na amo yan, mga katawtay manghuran, haagam na Islam. Amo na yung mga sila, wa mimma razaqnahum yunfiqun, bang amo na inkiarihil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, na amo rayan inipaggasto-gasto nila. Wa anfaqu mimma a'takumullah. Pag napakatamo sin uno-uno na inkiarihil kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. فإنما هذه الأموال ودائع عندك يا ابن آدم. Laong niya, doon yan, ingata, inyan kataan, napaka, dirihilan, dahil Allah subhanahu wa ta'ala, unal-unal to din mga alta yan, inyan pamutang sin Allah ta'ala ron kay muyakaw anak kapu Adam, na inyan di mo kaingatan, muklas kaw, di mo ka na naman kuno waktu. At sa babiyan, bihadtuin pangannal si mga sila, di sila mag-ug sinunong pakaradyaan, parkala pagdunya ina. Nabiyita na ron hay ni kato taniyo, in kamatanan nila, ulaika humul mu'minuna haqqa. Sila na yan, tuodin matan-matan bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala, lahum darajatun inda rabbihim, wa maghfiratun, wa rizqun karim. Biyata doon na ini sin Allah subhanahu wa ta'ala, sila na ini mga matan-matan bariman pa Allah ta'ala, sa taon darajat nila, dito hatuhan Rabbul Alamin, kampunan, iban rijiki bal kala-kalaan dirihilan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala.
na nakabigda sila rin nakatan manusia dito ha adlaw kana sabab sin amuin kamulyan sin Allah subhanahu wa ta'ala tiyata ka makanila habiyat yung kakahinang nila rin hababaw sin gumiini. Amo yan ini kamatanan niya mga katawte manghuran haakam Islam. Amo na yung kaptangan ula ikahumul mu'minuna haqqa. Yung mga silanto amo na in matan tuod bar iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na asabab yan to aun paririhilan din hakaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila puas din haunin darajat hiril kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala dito hadlaw gana-gana. In darajat yaon dito hadarat sin Tuhan Rabbul Alamin na pasal singki kita sin Allah ta'ala in kakahinang nila di halawman sin gumiini. In darajat beta doon hainisin ini Allah subhanahu wa ta'ala kanila law niyarun haon lahum darajatun inda rabbihim ahlul jannah ba'duhum fawqa ba'd in tausul ga nagpapangkat-pangkat aun mataas din kanila aun mababa din kanila doon na yan in darajat doon na yan uno-uno na darajat in nakarapit pataas matubyan na ay nakarapit pababa di niya kakitaan yung dapit niya pataas. Amuray kakitaan niya yung dapit niya pababa. Hasabab yung mapanganal niya siya na in umbul hambuok. Dito kahinapusan tuod hababa darajat impangatod niya dunhan siya na in umbul hambuok. Bihat to sila. Amuray nagbidda lang ta in mga malaikat suko si malaikat dunhan lang ta habiyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in manazil sin mga kanabihan na kakitaan nila isab in mataas din kanila in amin mababa din kanila rin nila kakitaan bihag to in piyagbiddaan sin mga karasulan iwan kanabihan iwan sin ini umat nila rin makakita sin amin nakalawi in darajat din kanila amun kakitaan nila in nakababa in darajat din kanila hasabab yato di mahundong in pagsuko nila pa Allah subhanahu wa ta'ala kana in kaptangan halawman sin sulka kasalamatan sadya katantan wayroon doon na kaptangan aming kaptangan lauta amuin ini bukon siya maamo dungugon bukon marayaw dungugon ka marayaw katantan in kaptangan salaman na murah-murahan mga katawtay manguran dito na patugtuon natin pangadyan na ito waktu ini magsukur muna pa Allah subhanahu wa ta'ala santa kamu amo hindi murungog kamu hawaktu ini bang bukon pasalan niyo yan di kami makawakamal salta day sabihin kamu murah-murahan nakatay marayaw na aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين